omukoro gw'okuheereza omuriisa wa Katete ekanisa narisho kumushitamisa aha ntebe gutandikire barikukora emigenzo y'ekanisa nk'akamanyiso k'okumuheereza obushoborozi bw'okwebembera ekanisa egi kandi n'abaheereza bagenzi be batiire biragaano oku barikuza kukwatanisa nabo okusya abantu ba Mukama obuheereza. Nabwanyuma omuhandiiki w'obureebereza yebembire okushaba yahiga abakristaayo okukwatanisa n'omuheereza wa Mukama abaase kubasiiba Mukama mutumire. Abiikiriza bashabirwa okureeba ngu nibagyezaho okuhika haihi na Ruhanga. Mwenu mutagizire ngo mu bantu ba Ruhanga harimu abantu b'emiringo mingi ekyokureeberaho ngo harimu bayuda nibagumaniiwe bakiika heeru bakuguza abagurize Yesu harimu ba Petero abarikubaniiwe bakakweyakana Petero kweyakana Yesu n'izina Yesu terarigambire akaja kunyowe kindi kumumanya okushaba okwihikirweho n'abebembezi ba gavumenti hamwe n'abandi abarikwebembera ebigombe by'obutegyeki. Ngenzire amaresi sibona n'opaka isibona n'opaka n'omunosi ukanumebare kuhurira n'ibirungi kimahari n'ibinashiriza n'ukurira inama y'abana abuye mu kanseto abana bakaga n'ukurira bene abana mubahe kuraba n'ingwa kunza n'ubakura n'abeshengereza abishinja mugore n'umutima wo gukora kanisa kandi mugore n'abandi bantu ababatwara. Reverend Herbert Byonanebye abirahereza omwaka gumara kuheereza omu buriisa obu. Amakuru aga gashakwa Michael tumwakire.